Da li znate podatak da je oko 75% prodanih sastanaka gubljenje vremena? Zašto je tako? Zato što ne idemo da bismo napravili posao, već da bismo samo zadovoljili svoju duboku psihološku potrebu da budemo voljeni i prihvaćeni. Ovo je paradoks, ali jako veliki konflikt kod ljudi u prodaji. Dakle, početak vašeg uspona u prodajnim rezultatima leži u padu sopstvenog ega. A to je u priznanju da osjećam da mogu, ali ne znam kako. 28. februara bit ću gost na konferenciji u Skopju i tamo ću pričati neke jako dobre stvari, kako da kvalifikujete sastanak, kako da ne idete kao neplaćeni savjetnici, kako da prvo napravite posao pa da onda tek pošaljete zapravo ponudu. Pričat ću vam nešto što je iz moćnog programa President's Club, evo malo da pogledate. To je program koji je napravljen da učimo da jaki poštuju jaki, da predsjednik razgovara samo s predsjednikom. Dakle, većina naših problema u prodaji nastaje samo iz razloga što sebe ne vidimo jednakim u razgovoru sa nekim drugim i zato nas ne poštuju. Dakle, neka vaš veliki početak u promjeni vaših rezultata u prodaji počne skromnim koracima, a to je učešće na konferenciji. Budi mudar i vidimo se. Pozdrav!